Kebangang wan banyu kejat hagani kesnong ke joki lingba ki meeting ki bangi pelong na koi ke pol stoi patkum ke parti em jupet ban wan ban ron dekat ban kamtam ban simia ke benta ban peniat ya ki jingelang ki jongi na koi ke por sa koi pat play sigun ba bar kum juru ngai ku play na kam ta ke dorbar snong hi baro koi ka ba om sim ino bat ka ba ai ka jing bet na kam ta jongi habang ipan ya kajing bet ban penlong ya kimiting ki paper hapo uput usam jog sedang motor hi baru away na aru kajing play ni kapor yai ba Edison karunut ubadai usam larang ba ho ikini kiski ngai gadon kajing persang banong lagi waipan oh kertong jong voice of the people party barang kena pelat 4 ilong ban penset ban kit yang lengkor komuto MDC Dengan nganong namtai ba Edison, kede kejuk ke kentin, kebaki kiong namta jongaru, aku por bang sedang ban mi sakmat, na kamta election MLA, nrei nong, ndai maki ki ban rai, ndai kita ki opponent ki jungi, ndai kita ki opposition ki jungi, ki ban rai, yano ban sei, yau tong MDC, nang ni na pok sedang mulai ke jungi, nrei dei mangapa nang pigi pata, ki ban rai, om dei maki, ndai ngakwa aru banong. Bawa jumpa nakam sini kekentian menong. Ubadang kena. Sekarang yang kam kekerta. Bangkit ya kajing jom jadun real. Lada katras nem. Lala ban ai ya kabuat kajungi. Lada arsan nem. Ilala kariti sensar keberi India. Kasya yang apa japi bangin yang menikun election. Hatu. Ulir sama ramba bodong sabu arti kisnem. Kekerta kajungu. Hatu udah kena. Ngajuang ini kawai. Ngajuang ini. Kau ngai tahan ni. Hang ni. Hapo kejaga, hapo keri kecui. Kamtam. Lingba kita kipo opponent. Kiba persang menkeren ya kekerta. Nrengong. Abang ipet sikimai pat kiri. Kikerta kibarang kena. Kekerta kibarang laipong laip samsnem. Kilabat ya kekerta kumu presiden baru prime minister jokiri kiba per. Atau iba Edi, dang long berang kena sapu artli kisnem, kekerta kajungi, nengong tongin ya kata, ngenom keren, nengah tips kamu, pai ba utip, baru pai ba usno tu, bangidongkan, ya kita berang biang, kejingut kejing berkat, ya kita berang biang, ke bormet borpat, banyak kit ya kani kalingkor kamdai ke besting, kalingkor kamdai ke bakia, badongkan, ya gibre ke berang klan. Bagi berang berperukan ya kebor jabin nak kita kabah kamet jog emlang kasalang kini ngawan ngani kaporu ban air ke jengku blai nak kita i Dr. Ricky AJ Sinkan MPP jongi ibadan nikat wat apreng ke jengbon kam ke jongi ngai scam POE plus saki mau ngai scam bon apreng jongi kam tam nong mola ida so sarong namar ngai don bentang bat kam tam agani election MP ke berang dat na ay ka jung kuplay na kata jongpi na magari ka sinong mulai kabla ay ka vote ka babuntam na ki babu na ki lai pundro ki consensi hapo kani ka dong gatan ka junga ba ka jongpi bar ka so na kuplay na kata jungi bela play ka por barwan menurutkat angin ka por ka pamenta bar kamtam nginyo so ya ki kintien nagalyang ka jungi hapreng jongi kani ka por ka pamenta o na ay kuplay kamtam na kata jongpi kipat ba nang song senong jong kari kesenong mulai mau tawar kublai sibun ya kejing kersian ke barat ba ke jongpi kublai sibun ya kejing ai ke jongpi ya kejing kersian la kalong ha bapau lani habari ha ka bakadong yo i ba kesenong mau tawar kayeng rangba ba ke voice of the people party haki atli election ke badak barnget scam ba kesenong mau tawar soisin pat kan yang ramba ban ai ya ka jingkersan ka batli bat ka bapura na ka mata ulil khom sama jongpi na ka ne ka snong ka bait ka jongpi yawan ka bat jongpi ni por ka mata pada soisian pat ngilade ban hiar sa ka badan tama graseng hak election MLA ngongi ni kiri ngile wat hapreng jong ka jing penduk mensiem ki babun bat kam tam lele ha kabagiong ngaken mau hak election arpo arpuan
abang rai rang ba ban mi maran ban ya kun ya kani election ki babun hamtam le sia nak ki wei pak ki liang ki bun ki ba penduk men sia menga abang ki tip abang let ni keduk ki abang kren ya kanong rim ka bang ngayeng kanong rim ka ba la pedhe pensan ya na yin na ka balang ka bang adon ngayeng ta kanong rim bat bun na kreng jongpi kila penduk men sia da ka bagi ong kadi kanong rim ka ba pipi yang kadi kanong rim ka ban nom pen poi ya pi sanu sanu ndai ngala kut jingmat tu kepo bat bagi kerang kumta kanang pening ya ka mensiem ke jonga namar nga ngapai habang iong ya kani politics ni keren ya ka politics ki babon kim tresu wat tang keren la shem ba ka politics kadi ka dujok ka bangim dai ban keren bat ngim dai ban tur saka kata kani jing pen sto bat la penlang ya ka kumta kenang bang tang kita ki bri ki bakwa ban yo nam tang kita ki bri ki bakwa ban pen bendiang ni lagi kenyam saka jeli politics ken kejet lut ya ke baro ki bari ki benta ki jonga ki jongpi ki bari namta ka snan ki jonga ka jongpi ki bari namta ka roy ka par ka jonga ka jongpi tang maki ken kejet ya kita baro dei namar tau ki la pelong ni ka politics ka bajugut ka bajabo bar ka pelong ba ki babon kim dei banrum sata bat kalong ke kaba dei nak ta daw kaba pelong yang ta ka por banong bangan ni sakman ban ni sakman ngaju penong kami ni kintin habangi ut habangi kenyom bat habangi lenyar habangi ut habangi kenyom bat habangi lenyar pai pa kham tam kum kari bat ka jat pen riu hatungin suhun tamungin ut bangin lenyar nei ngong hang tu kupor larangi ut ni kenyom bat ni lenyar ni dom kam ban le ai iro kam ban le ai banga sokumen agani upor ko pamenta baka snong maulai kala pedi ya ke jingdom ke sokan na kamenta kali ke politics ka letno lagi pau slam kala kabala penring sti ya kani ke ri ka bait ke jonga bat ke jongpi ngaso sarung pata bangalong utang ubami khamat na kamenta jongpi banlong utang unong yalam jongpi banlong uta unong tauan jongpi bat kom ka voice of the people party bat khamtam nakaliang ka jongaru asukwa bat kenal akapor bangawan haka jingya iti ka jonga nakamta election namli haki jaga ki bakum kini ka voice of the people party bat mangaru ngem siam lawan ban kular habi patba ya ka beneng ban warra hapo kani ka kendo ngem siam lawan ban kular ya kata lenga kwa ban perkemau kuat jongpi patba ani kapor ka pamta ken mau ka ka bangi kum ka voice of the people party yang ngawan ka jongpi tu kapor ngong patba iwan na kani hakabat jongpi ban pendu pendam ya ka jingso tu bakla jong patba bawemli lani WMP lani wat UMDC udai uta ubangi ni so tu bakla namar lapen wandur lapen so bakla yangi bawemli UMP baru UMDC udai uta unong sam jingsam yo UMDC kom u distributor yi UMDC kom u distributor yi wat UMP ngai scam wat i Dr. Ricky hari upor badan rekat ni mo hari ni si pamenta dang don ki bayu i kom uta u distributor bansam jingsam kata kadai ka jing sutu bakla pat ba nan pet kenal yang preng jopi ni upor ka pamenta ni jet yo UML lan ni jet yo UMDC ni jet yo UMP banne yu ni siu tulap yo UML ni siu tulap yo UMDC ni siu tulap yo UMP banne yu hatu ni siu tulap yu banlong tang ku uta nong sam jingsam uta distributor en ka kamram ka bah kemat jong UML jong UMDC ban UMP kalong banyak sat ya kijinge kijonga bat kijongpi dei namar kata daw ngahapan perkenal biang sosial pakai ngepor kita minta ba ka full form jong MLE kamut member of the Legislative Assembly kamut udukot jong kayin darbar tauan kamut udai u legislator om u distributor larang ya keren distributor ngong ngakan mau perkenal biang hak election MLA kepada dia orang bang susam
lada kwat yu kun jonga uban riu news nem ru ulah pi bansam no manu pamnang bansam barok panang bansam andai kenal kum ki MLA kum ki MDC bat kum ki MP hot ka bha ka sarkar ka mang khantam le mau MLA bat MP ide tang kita no kiri kita kinong penmang no kinong penmang ya kata ka bha baka sarkar ka lamang le mau MLA la kalong arklur steng bat ling bau MP kablong sanklur tingka hakasisna kali tang kata ka kamram ka jungi henrei ka baningkong padba ka kamram ka jong MLA MDC bod MP kade banya sat ya bijing e ka jong padba lakak no post nem padba ngila du ya ka kerdan ka beribat kum ka jela ki por ki bamensua hak legislative assembly latip ya ka Meghalaya legislative assembly mensua kum kata ka bangiong one of the best hagari India barok kubai one of the best kababha kabilang kanuksa kababhatam ya kari India barok kubai ka Meghalaya legislative assembly lane kayin dorbar thawan Henry hagini keski ki pamenta ngai kata kalanang hiar badena mata daw ka voice of the people party kami sikemat dena mata daw nakaliang ke jonga kami sikemat dena kata daw wat nakaliang ke jonga Dr. Ricky AJ Singkan ini sikemat dena mar kata daw iway pat ki parlok ki jungi kimi sikemat penetrelang bat ka voice of the people party baron rapat selisian ya kata nam bat ka buram ka bakum ke jelang jubat baru sikata hidup kami nyasat nakam ta kumno baron ra ikian banyada yangi banyada yaki kun kiti ki jonga ki jompi namar kumbangi ki si ki pamenta laima abangi pet ya kini ke jelang ka jungi laima berkali kata ka bapelong yang berkali kata ka bapelong ini ki babun ban mi syakmat namangi sotu bangi kum kita ki kime ki pa bangi kum kita ki bala he lasan ngidon ya ka benta ka bakrau bat ka ba kham soma ka long ba yo dei manga ba mapi ki ba ti liulat yala ki jong ki khon ki kiti banget kan ba amban na preng jonga ba jong pi ki ba kwa ya ka bakum kata kanja na kata ki khon ki kiti ki jonga ba ki jong pi but day na makata daw ka molai ka ay ka jingkasyan ka batili ya ka voice of the people party but nga sa songo na kata jong pi but ngets kan ba kanay ka jingkasyan ka jong pi kanom kutno hanay kan nang yay beteng na marka thong ka jungi kalong ha kanay ka kenti ka pamenta kalong bangit ngin kurot ya ulakam sinsya hangtay hapo district council katong ha kanay ka por ka pamenta kalong habang iwan ka jong pi pa ba yung bantin siyang yupra hapo Khasi Hills Autonomous District Council barapo Giant Hills Autonomous District Council kat siya balik ini kasi kibang tanong ngong ikipad ba ngong pad ba namarkat siya balik iyo snow hakini kibanay ba kisdam kibalit no kibabuon kiyong nikwa ban poino warpo pra nikwa ban poino warpo pra namarikwa bu pra un sinsya hakini kejela kabait kejonga bat kejongpi Henry ka ka mga kwa banong mat jong pini ka por ka pamenta ka lomba ladapi kwa banyi ka ka banja how arpo pra ali ni de petswa ya ka trailer jong ka arpo pra ka jing secar jong pra lingba ka district council mo nangai skema bagi pet ki film syaban temi ya film bon sen ki jupen i swa ya ka trailer mo ka bakendia bang sutu kan film ka dei sanggai berkumju urung ong nam ta jong pi bapin sotu ha kami dei bat ka sorkar ka bapi pi up kami lenti bak ka sorkar ka banyalam da ka voice of the people party batang maka marwai ka ban sensyar ha kani ka jela ka jungi ali ngini petswa ya ka ka banja hapo Khasi Hills Autonomous District Council ban Giant Hills Autonomous District Council kata ka dei ka bang kwa ban bu ha ka bat jong pi pat ba ban tin sotu ho da bang ya keren bat ke district council wakam suak bakal apa ba kombang lawan hakmat jongpi na kamta ke election MP ke berang tiap mo ken mau pada awan jongpi ngong pai ba wanam suak bakal nomor lai itu kopor kata ka wir kata ka jingi kata ka jikusan ke jong pai ba ya voice of the people party ke bangilas kutu baka jingjap ke jangi ha kata kopor henrei ngakren na tu kopor nomor ba ngendam sutu bakal kau ngatu upor bagani ka dai tangka MP election kanu mura ya ka jingkla
hak jela ka jui hak bini bat ke sarkar ka basensyar hapo ke jela ka jui bar hak ju upor long hak tu upor ke MP election kadai tang kata ka first indicator kaban kedau ini kai kaban janang ne syakmat Henry minta pat ni poin sakawai pat election berkata kadai election MDC barhang ni rupanya kekuat benong Ahmad Jongpi wat numpet ya ke MDC election ke Banwanra ya ke Jingkla Kumba kadai ban kela hak jela barok away Henry ke Jingkla po ke district council kan peni yaki ya ke ke banja how artho nak ke peta ke jongi nak ke peta ke voice of the people party ngimdon nak away pat kanong rim habang iwan kepat jong upat pa nak ke peta jongi ngimdon nak away pat kanong rim ngiladep ke election artho plan ilawan ke election MP bat mentang ila poin ke election MDC kanong rim jong voice of the people party kamki namar ngi soto ngidang don hagalenti jong ke jingale ban poin ke thong kanong rim jong voice of the people party kalongba nak ke election MDC ke Mamtaru kadang tang ke kanong rim kabang iwan kepat jong upat ba bakata kalong ban wanra ya ka sinsyar kadar ka bakut ka basubang what hapo ki autonomous district council namar ka jersey jo ka bangsa pada ondai tambang ka jur hapo ka sarkar jela ka jemi Henry ka jersey jo ka bangsa ka jur what haki autonomous district council barangetskan tada don na pleng jompi ki bla makam mabide ka district council pen kam sutu kamba kai ka baja hapo ki autonomous district council barka voice of the people party ka ong hakamat jongpi ni report ka bamta iwan nang ne report hakamat jongpi ban terwa hakamat jongpi ban pensyong yu pra hapo ka Khasiels autonomous district council ban instang ban penkuat ya kare ka jela ka jui lingba ka Khasiels autonomous district council barka Jati Hills autonomous district council habang ye pet ya ka board jong ka Khasiels autonomous district council hot ka jupen kan maw ya kani wat numpet ya ke Khasiels Autonomous District Council barka Jati Hills Autonomous District Council na ke original 6th schedule jong ke Constitution of India ken mau hot kinong ilam kijungi ke ba minsuan kidai maki ke balai pun hak por ke bangirai ban penyesok perkarui India dai maki ke balai pun na bangi sopu bangi ke jat pendiri ke berempat ni sopu na ngi rung sakari India kaba he kaba yar kabalong kum keduriau ba nak kata kejat bendri ko janga ba kadong pi di sopo wala nak kinrung plan kasti kabanya daiki kan nomlong bat ngin sejak kerteng hagari India kabahe badai nama kata daw dai nama kata daw kinong ilam ko jongi khamtam mapo ko jingilam jong Reverend JJM Nichols Roy ulara ia kene kemat badongkam ban besu hapo kariti sencar jogari India ia kene kong ka kernet ka bandrio lani kata autonomous district council kabanyadai kum kita ki repat na kata gajing sensyar jong dari India ke bayar kum ke dunia ba bila penrung barka autonomous district council kalau ke state shisha na kata ke judge menriu repat kamtam kum ki tribal hangni hapo north east India hendai ngom kepat jong pini por kamta abang pipet ya ka 6 schedule wat pet ya ka tang na ka original 6 schedule ni haban sotu bakum ke jela mensuang dan hapo jong asam bat minta pat iladan la ka jong ke jela kabangi sensyari daladi dia badai nama kata kadau ka autonomous district council hapo ke jela ka jongi kamde isu kat kum ke original district council namar balai la insert ya kata ka para 12E hapo ka 6 schedule kadi kata kaba lamat mo ya ka board jong ka autonomous district council haki babun ki benta Henry wat la ka taru ka autonomous district council ka badan napo ke jela ka jui ka don haka ya ka board bane sibun ki ke larang ipet hapo ke jela ka jui omdon unu ubriu ubadai nabar nakade ke jela ka jui ki bamdai ki khasi ki bamdai ki garu kimla ban suwan na po ke jela ke jui banwan banle business ban khai ban pateng kimla banwan hangani ke jela ke jui banwan trai kam kontrak kimla banwan ke jela ke jui banwan trai kam supply plan da yo ya kata ke license na po ke district council
Kiapan yo ya kata ka license napok ka district council. But kadai kata ka bakanglat ya gimana bar. Balai na po ikani. Namar katkum kani ka regulation mau trading by non-tribal regulation. Katkum kani la ong ba kita kiwei pat kibamdi kitrai di trai muluk nani napok ke jela ke jadi kila bantri kita kikam tangi ta kikam kiba kitrai di trai muluk ke jongi kimla bantri la kalong kam kai pateng la kalong kam kontrak la kalong kam supply la ban ai license ki tangi kikam ke bangi ngimla bantri nei ka basopla pa dak kalong ba ki trading license na kawai kasi shakawai pat kinang mi napok Khasiels Autonomous District Council balai wat yang kata kikam ke bangi ngila bantri ru su alakan ke license badai nama tadau ke Voice of the People Party kong pada uprak sensyar pok Khasiels Autonomous District Council kedai kita ke bangin pek sama kedi kesti ke banyadan ini namar kanunu ke jat bendrio ke bakio ke beroi bat ke ba nangha nakawai ke pos koi pan kedai kata ke balak ban penklannya lagi hakikam kijam lani hakai dei bat ke ekonomi kata kedai ke jat bendrio ke baklan but the Voice of the People Party kong pelai ngiwan ngaskwa pan kenal ngaso sarong namar ngadon ber ke Voice of the People Party ngaso sarong namar hapo aja ke parti ke jungi ngidon yo presiden rangba jungi ngaskwa pan kenal jungi kum ke jat bendrio bah tang hapo bendrio benai menba u presiden rangba jungi ba adan mela besai mod ilong kum sien ibak kum sien jongka Khasiels Autonomous District Council bendrio benai menba ibat kum sien watang ka way ka trading license claim issue naskwa banwanra kata kadai kijing sensyar jong upra apo Khasiels Autonomous District Council ka Khasiels Autonomous District Council ringkat bat ka Khasiels Autonomous District Council kalaya kai bat kalawai jongi kum kejat menriu ban khang ya ki beriu ki banabar ban kedi ya ke pliangja ke jonga bat ke jongpi bat ka Voice of the People Party kan pentikna bagi trading license ki bangin ai ya kita ki banabar kadai tangkum kata ka basyai katkum kadai ke regulation ban ai tangi ta ki benta ki bagi khun ki jonga bat ke jongpi kimla ban le bat kimla ban tre ya ki bakum kita ngihap ban ai bat kata kadai ke Voice of the People Party bat ka syukwa ban matpang regam kwa ban kren nama nagalian jongi ba edi bila dapat kren sibun habidi bat ke Khasiels Autonomous District Council bat kamtam ngani upor ko bangta ba nakalian ka jonga ngasi kuan bat jongpi bat ngaso syan bat ngaso sarong bat ngaso scam bat terwa ni ukurtong upaga Voice of the People Party kalarai ban keniang ngani ke kenti ke bangsa namar doi samlar ba bila dan rekat bagi ke parti nadu basdang bila dan rekat batnya nadu basdang jong jingia niti ke jonga hang ne pok mulai ban nge scam banyanga ngatip hikaptip khamba mapi kitrai snong nang ne na pok mau tuar udai samlarang ba ubang ila ban syania kum ke parti ban nge scam bapiru ko bikinong snong plai yau ni samla ban udai samla ubapiru pila ban syania bat ka Voice of the People Party kadongkam ya kibriu ki bakum kita ban ya trailang ban ya intilang bagi namar ka jinga inti ka jongi nang ne sikmat pada kanang jur ka jingi le bat kham tam le hadien jo ka MDC election da pra song po district council hakiki atli ki district council ka jingi le kanang jur dai nama tadau ni dongkam ya kibriu ki badan ka nongrim ka baskem kumi ba edi ni dongkam yu briu ubodon ya kata ke jinglong ke bangila ban syania ban nge scam bau pat bang song untuk kerek sedang mau tuar lam khamat yo basdang ya kani ke public meeting ke jongi mentasi nang ne na po ke senong ke jongpi ban nge scam ba ke senong ke jongpi kana ke jing kesan ke bapura haringkat le mat kiwei pat ki senong kumba arp south li ki senong ki badan na po upur sam jo ke mulai konsensi pina ke jing kesan ke bapura nang tahu samla rangba uba ke parti ke ibet bansai madan hagani ganti ke bamta hot ini kan kai ke panjangan setu lupa namar giwei ki parti ke sawan sopi pada giwei ki parti netip ngama banang yo don parti su na po mola oh yo don parti na aku ngadala ngapek agabe dia mola ti imat don parti su kan don bektang ke Voice of the People Party
persya ia ki independen. Dan sang ke BBB persya ia ki independen. Baiklah. Ngai tamula abang apen. Ngai tamula abang apen. Mereka orang ini si baadan ada ban keren. Ibaadan na kasi siya iladat ban keren. Ya kani. Ilaong ba kinbun ki kertong ki banpong banian. Kibun ki kertong ki banpong banian. Ha kani ka election MDC ka pamenta. Bat nilai ilu pa na po senang mulai ka tungi. Argut siya. Kilalot ya ka uniform. Bat kilatong ya ka banian. Bat ka ba kamso tamula ka long ba. Mau don arjat ki bapong banian. Bapong banian sudah ada tambah kado untuk real independent. Real independent. Dari dompet segiwe pakicat independent. Pada kibang ngets kem upai ba no mulai unum biet katung la pergi ke Jakarta. Ngenom biet. Mo, kendam pakicat independent ki balik kumno. Mangapa ngopi la dapong uniform elek football, ni pong ke banian napo, ni pong ke jersey ni terong. Dedem deh. Dari dompet imat ki balik football, ki pong ke jersey napo. Ipong kapanian na jurong. Persanggan menpuri ke jersey ke jongki. Hendai pai ba ayu ilut banapo pat ke jersey ke bakumno ipong. Ban ngetskem upai ba dah sedang mulai ulong ubastat kum mangla peni. Bagi long upai ba ubastat bat himla banelek kai ban penbit ya upai ba no mulai. Lek si imat kita kibalik kumtang. Kita ngetsa ya kejingkran jong deputy chief minister. Ngin penbiet mana kesisian sansnem upat ba ru ungo. Hamulai la dapat peni. Ngimlong kumta. Ban ngeskam mang ni kenti ke pamentaru. Ngin peni ya kejingsta kejing. Oh katang ya nang ni semat ki campaign ke nang jur upat ba. Ngim dai bangi kedokti. Wanum su bakla. Ngi kran ya ke ai ke bang UI. Barang ikran ya ke jing sisa. Ndai bangi sisna. Andai kena gaji sisa. Wanum siam bangi kongti inu. Wanum siam bangi kedokti. Nengi kerennya ke ai ke bapiru pelayu. Nengi super kenal. Barangnya siam mengenai opor ke pemerintah. Barkam tam nilai. Nak kalian juai per ke political party. Gen sawan khmat jompi pai ba. Gen sepersang ban derby khmat jompi pai ba. Ban pensno usapi. Oh mentoy ke VVP. Mentoy ketika amali jong voice of the people party. Mentoy wat UMP ru ubapi pilajian. Ken sawara, ken sapersang man keren. Ngin saya apa ba ka ig bakin keren. Bat ngiru nak kalian kadungi ngin senang pensya. Ngin senang. Ngalai, agri si ka mata ka sang bakhi ba. Kajing keren sani satai. La kalau hamolai la ni sawai pat ki constituency ki bagidon ki MLA ki tumi. Ban penso pa ba, ban penong pa ba, ban kerno. Ban ai ka jingkesan ya ka voice of the people party. Ban pen artian no yo pa ba. Ban ai ka jingkesan ya ka voice of the people party. Dapat keren kumli bat kumtai. Bat kamtam ni agini si ngayo snow. Wat ki parok ke jonga ki penso nga. Ki keli nga sepang ka MLA scheme. Mau ki keli. Namar don ki ba na ki wei pat ki kenhun. Ki persang ban question ya ka rukam sam ya ka MLA scheme ka jonga hangni hapo mulai. Pat ba play na kalian ka jonga kumbang lakran swa ka election ba kumba ka party ru kala batha yang iki MLA baro berkata kalong ba ide bang samhok habashai ya ki MLA scheme baro hapo ki konsensi ki jongi ban na kalian ka jonga perlok ki jongi kumba play pa habasha lada ja tang sitingkaru wan handi mentaru om khabat jonga lada kaja tang sitingkaru barangala ong hasua election lada kaja watang sitingkala ni sinaya nagal yang kajonga nganum yakun election su lanu kata di garanti kabang lada henry ki persang bantu su bakla namar balai hapo mulai baru si kata ki pada kemtet ka skim ka kumno ka wan ling ba UMLE katno kawan kumno lasam manu bayo ndan batit ndai ka voice of the people party habashan kumbajang kendai spa ngut ki bala yok nong limba ka MLA scheme hagane ke barang sidap bala pelat pat ba ban pen mana pat ba hang tei po yo nong lum hot ka kesimpur katang imla namar belai namar ngi ha pangisam ka MLA scheme ngim sam kumbasam agipor ki baman suan mo suan ra ada ha tuka basyong
mawara be hak jaka basong daki mar daki mata kata kali ka wangi ngimle namar belai hilai pa ba korkom sam skim ko jongi isam ya ka dak bangi ai daki walk order sitagar kerja mau sitagar kerja abang isam dak walk order perkat abangi ai dak walk order ka badunadu ka jingirap ka bangi ai ya kita ke beneficiaries kalong sipo hajar marwe mo ya ki batrai kam mo berit ya ki nong bela ya ki mystery ya ki nong rep ni ai sipo hajar bala de kinang ban penokam ila ban penhe e ki kam ki jong ki wat badai dei tang sipo hajar mo handai na ai bat pai pa habangi ai da ka walk order sekali na kitu ki ban sayo la da ka ja tang sitingkaru kata ka de kom tri kam ga jongi habasai henrei ho kan simpor namar wat ka blok hangniru ka 4 million no ka 4 million ya kom tri kam ga jongi de na makta ho to ski be kilai ki pai ba marsinjo banit ban sim ya ko walk order te bapri ki nong tre hente ki ong ani niru ngin 4 million mo nama kadang de ka batmai kom sam skim de makta na pai ba yaisha mo henrei ka tu ka baha ka jong pi kumbalamang kumbalapun benala daga ja sawan mo sapen menapat baru lada don ki bala ai lada ki du ya ka bha ka ki henry na ka le ka ki habashai henry tangba wi dom kam ban yaisha lang batni kata ka bangas kwa ban pensang namang laktip ban mayasno bagini ki persang ban pensu baklai ki bri mo hak banne ila ai ka skim ila ai ko work order tiap banne hapo blok yang berpedat kita ki bangi ong tin ki formalities no bana kalian ka jong blok pan kan sepenpoi kan saai ka bha ka jong pi kumba ka dei ban kumba ki dei ban yo kumba la mang te kata ka jing percaya na kalian ka jong ban eskan ha ka kenti ka bamta mo yen ai ka jing kesan ka pura ya ka voice of the people party ha ka jing sang ko aban keren ya kita ki political party yang ne ingin apsua namar balai hintip kumong ipi mene mo yang ngaben keren bagi independent dan political party su ada tentang voice of the people party bangang anu kanong ngawang ini porkum baka party kalong baka ni election ke pemerintah ke MDC election ke pemerintah pak kan dai tengah pedeng ke VPP persya iki wei pat ki political party la kidan na po mulai lani ya kita ki independent candidate ki ban yakun hang ni hapo mulai ban ye scam pada pinai ka jingkersan ka bapura ya ka voice of the people party yai ne bagi namar ka jia inti ka jugi kanang jalan bat kanang mayang ngendom de ban klet pila kersan ini ilaya inti wat preng ka jia ka bagi babun ki ong mencamar senjap ni ong sepekai kita ke sawut mo kenum shan kita ikan selong ke belong lang duai ke political party tang la job rasa kala klet ni pai ba kala klet ka issue henry ka voice of the people party kam shem la klet ka yaine yidang ne empat klet ya ke isu ke tui empat klet ya ke mat ke jura ke tui bat empat sem la klet bade upat ba ubat penyang ini ibi sekamat ndai nama tak kejing odong ke tui ibi sekamat amar ni sokya nam tak ini mat ki jura ki badong kam ini kom ke chat mrio lai sulong bangidang dan pok opposition pat ba bangidang ha banesat ya ke bubun ki bentang ki ba sorkar ka persang banle ke kumne bat na kumtai but the voice of the people party kan ini nasko apa berkenal kadehi bagi pada yang so artin what the voice of the people party what hadian bagi job por bagi nang sedang menjob ki on kita nu seped ke salong langkum ki wei ngasu berkenal macam pi namar kidon ki political party ki ba om slam tengah ajar khatra kidon ko wei ki political party ki badang sedang ban mi hau ajar khatra ke khum ni election ki job sawut kidon sawut marsin job klat lut ki isu kilet banyak snok baik berkesorkar namar mulai ikwa yang suki ikwa ban penyo ondong ya lebih okey dan bakatuk sarkar hadu pada jankut uarja artulai batwa election kimi na sarkar ya khunnya election klei khunnya election bat hadian yang election na kasawut ki MLA kiyo stang argut ki MLA hadian yang election pat artulai ki khliap lama dan ya ke parti gisuki ki khliap lama dan ke parti gisuki ki rum bisnet group hapo ke NPP mo hendai ka VPP pada ka nyokor ka nyotang ya kata ka bor ya kata ka ikhtiar ya kata ka lingkor ka bapi pila bensyat hari nginum syat kum basyat kiwai ngidon ya kadang-kadang ka baskan abagi wan so pada ngidon kadang-kadang ka baskan pada hendai bangi suan ban pendi eti ngidon kadang-kadang ni sokya kita kadang-kadang bangi ap kimilanti pada kum kinong mulai le ngidon kam stang ban suap
Namar ngi ladat lam khamat. Ngi ladat lam khamat. Ngi abstang ya kapur. Bakumma kalong mentang. Kaki katne kari berkejat beriu kejungi baro. Kadai kata kabami nang ni napo senong mulai. Mau pemong. Senong mulai udah klong senam jong kejat beriu. Kejat beriu. Mau jong kejat beriu kasih baro kowe. Badai nama tenang ngang ong yangi tinong mulai. Mau ila dak lam khamat. I dokam tang banya ini ban up. Kapor kan sewan. Bau pra un sensyar hagan ikejela kejong apa kejong ki. Yin syuaisha. Yin ayap ngiling alam du fahed. Lamu fahed. Yin apso ya kita ki weipat ki konstituensi. Ki arpu arpli ki konstituensi. Southli ki konstituensi. Kila dak move ahead. Haga arpo arpulai. Isu apso ki arpu arpli ki konstituensi. Ya Isya, mo berseru serang, badai mengabar mapi, mo ki balang ay mensim, ya ki pardo ki parasnam ki jungi, siya ki way pat ki jaka. Ngakan mau ke MP election, arna isu ke MP election, namar ngalek bentur ba, ki benta si po Jai Hills, but arna isu ke tangai kendu ki parok ki jungi nakadi kadong ketang ki jungi si po Hills, ki ong yang akem ni, ki ong ba, te haba pek sini si po kadong ketang ki jungi te, kermen bet. Oh, kajik kesang ini yo kabarat ba nang ni. Ani kiong tang mamo. Na pet sa tay sepo Jai Hills tepi ba nang artitin. No, namar kapisa kadang tray nang tawat kajing donbur ka tray ba sepo Jai Hills. Ngarki ya kita ki baong nga. Mo ngarki. Masih ong iki tang din ong nga. Ong suap hagasi ka bakinyo ya ka vut pin sekendet bat pin selingo ka ka babi na po Jai Hills. Ka babi na po Jai Hills. Depai ba, kay ka mga ong, kalap urlong, na marapo Jai Hills menangani, mau menangani. Iyo, iya ka jingjob ka bedon buram na manna ki konsensi. Manna ki konsensi om dunay ka sipo hajar tam, nitam, banigiway pat ki political party. Kumno ka dyan, kumta pa dyan. Ngimde ban klet, ba mga baraki, idon ka benta ka bakraw, ban warra iya ka jingkela, hagan iya ka jela, ka ba iya ka jonga, ka pecongti. No? Hidong kamtang Malaysia. Hidong kamtang Malaysia. Yin ap ya kapor ke babiang. Yin ap ya kapor ke babiang. Bak kamtang Malay. Hagan ya kenti ke banta. Hidong ya ke kabuk siar. Ya ke kabuk siar. Ban warra ya ke jingkela. Hapok ke Khasi Autonomous District Council. Bak kumju ru. Haga Jai Hills Autonomous District Council. Pada ini terhilang. Sesien pat interi. Bak kabor. Kamsong hak pisah. Kabor kamsong hak dipetiat. Kabor kamsong ha kajing tentami. Handai kabor kasong hanga bat habi pada. Kasong hanga bat habi kabor. Mentah bila foto bagata ka demokrasi ka basisa. Kadai ka nikan ka demokrasi. Kadai ka sencar pada kabaka voice of the people party ka hikai. Baka nongrim ka voice of the people party. Kadai ka nongrim ka bau pada udon ya kabor. Udon ya kabor. Bangit siam magari ka kenti ka banta. Yena ya kati besar ka bapura ya ka voice of the people party. Banget kem baka mola kalong sesien pa. Kumbang ilalam khabat ak election MLA. Kumbang ilalam khabat ak election MP. Mo sesien pat ka election MDC ngin lam khamat sesien wanom klat pada nong mulai. Mo ngilong ubutun bat klong snam jom kecak bendio. Jom kecak bendio. Badai kata bagi kita kita nak sorkaru ki persang ban pentrol ki persang ban peni bau emli jaka mulai du emli ubamlir namar bale lada upaga na mulai udan sendak baru emli jaka mulai kita lupa baka arpulai kala lat nak ti ki jomki kita tip lupa kata mau dah tip lupa kata den mak trau ki tri sistem banong bau tri emli jaka mulai udah ubamlir di Tristan menurut wat ki Amelia di wipat konsensi ki Amelia pra ki Bamler nama rokole nama gelas sotu lupa bagi ni ki pada ki Southly Council ki ini bana ka jibsan yewi ki tip lupa baka arpo pra kala lak upana ki jongki hato pada gua kata baka lak ki jongar ka jongki dia nama kata ngin ini baka voice of the people party bara ini ke kubur basai sian pat kamula kan lam khamat hagan election MDC ke pemerintahan kan penjabatan buram yo kertong ubangi la sen madan hagan kenti ke pemerintahan hagan election MLA upaya ulai arsa hajar tam kebur
Hak election MP. Upai bana mulai lai lai pung hajar tam kebut. Bangin scam ngin bu yang thong bangin nang tenkiu. Ya kejingyo ya kejing kesan kejungi hagani MDC election kabamenta. Tangi dikintian nak kalian kejunga. Kublai sibun kublai syajar bu. Ngin sedang ai kedu ngin sedang ai pensyai hagi bebun ke beting nang ni semat kublai sibun.